Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina. Kuri uyu munsi wa none rero tukaba tugiye kubagezaho ibihugu bifite abasirikare b'intwari ikurusha ibindi kuri iyi si dutuye. Ikaze. Kuri iyi si hari ibihugu bifatwa nk'ibifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi ku isi, ahanini ugasanga bishingira ku bukungu bwabyo n'ubushobozi bwo kubona ibikoresho bya gisirikare bikeneye. Ariko kuri iyi nshuro turagaruka ku bihugu bifite igisirikare kibarizwamo abasirikare b'intwari kurusha ibindi nk'uko tubikesha urutonde rwa top10.com. Nubwo nawe ufite uko ubyumva, gutanga igitekerezo cyawe bikaba bikenewe kandi akaba ari ngombwa kugira ngo dufatikanye kuba twasobanukirwa ibijyanye n'uru rutonde. Ku mwanya wa mbere turasanga Pakistan. Igisirikare cya Pakistan ni kimwe mu bya mbere ku isi. Abanyapakistan ni indwanyi nziza, batsinze igisirikare cy'Ubuhinde mu 1965. Biba ngombwa ko Ubuhinde inyuma y'iminsi 17 bwitabaza umuryango w'abibumbye ngo bufashe guhagarika intambara. Mu 1971 Ubuhinde bwaje gutsindwa kubera abantu bari barigometse ku butegetsi mu burasirazuba bwa Pakistan, maze bufashijwe n'inyeshyamba Uburusiya n'ibindi bihugu bitashakaga Pakistan iratsindwa. Kugira igisirikare kinini ntacyo bimaze, ahubwo icy'ingenzi ni umuhate wo kurwana kandi ufite icyo urwanira. Mu myaka iri imbere top10.com ivuga ko Ubuhinde na Pakistan bigiye mu ntambara aribwo isi yakwibera umutangabuhamya ukuntu Pakistan izakora amateka amashya y'isi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Ubuhinde. Ingabo z'Ubuhinde kuri uru ruhande ariko nazo ni zimwe mu ngabo zifite ubutwari budasanzwe mu isi, kuko batsinze Pakistan inshuro zirenze imwe mu 1948 n'1971 no mu 1999. Abahinde banarwanye n'Ubushinwa mu 1962 baratsindwa. Ariko andi makimbirane yabahuje mu 1968 Abahinde barayatsinze. Mu mateka yabo ya nyuma y'ubwigenge, Abahinde batsinzwe urugamba rumwe gusa. Ku mwanya wa gatatu turasanga Umuyapani. Abayapani bagaragaje ubutwari bwabo mu ntambara ya kabiri y'isi. Umutwe w'ingabo zabo wiswe Kamikaze, wari ugizwe n'abasirikare b'intwari isi itari yarigeze ibona, aho batinyaga gutanga ubuzima bwabo ku gihugu cyabo. Ku mwanya wa kane turasanga Nepal. Igihugu cya Nepal giherereye mu majyepfo ya Aziya, ni kimwe mu bihugu bifite abagabo b'intwari ku rwego rwo hejuru. Umunsi umwe umwami wa nyuma w'Ubudage Kaiser Williams wa kabiri yigeze kugira ati, "Shobora kohereza igisirikare cyanjye kurwana n'ingabo izo arizo zose ku isi, ariko umutima wanjye uhinda umushyitsi iyo numvise izina Gorkha." Igisirikare cya Nepal Gorkha bivugwa ko aricyo cya mbere kigizwe n'intwari ku isi, nubwo nta bushobozi buhambaye bugikoreshamo cyangwa se nta bushobozi buhambaye bw'ibikoresho iki gisirikare gifite. Ku mwanya wa gatanu turasanga Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya nta byinshi bivugwa ku butwari bw'igisirikare cyacyo, gusa ikizwi nuko ari igisirikare kigari kandi ubutwari bwacyo bwagaragaye i Stalingrad mu ntambara ya kabiri y'isi. Ku mwanya wa gatandatu rero tukaba tugiye kwasanga Israel. Iyo bigeze kuri Israel, aha bavuga ko ishobora kuba ari nayo ya mbere ifite ingabo zifite ubutwari budasanzwe ku isi. Iki gihugu kikaba
cyarahanganye n'ibihugu birindwi bigikikije bigatsindwa. Israel kandi nta ntambara iratsindwa. Ku mwanya ukurikiyeho ariwo wa karindwi turasanga Philippines. Igihugu cya Philippines nacyo giherereye muri Aziya, cyashinzwe ku wa 16 Werurwe 1521 kandi izina ryacyo ryakomotse ku mwami Philip wa Espagne. Ingabo za Philippines ngo zishobora kuba zidafite ibikoresho bihambaye bigezweho, ariko abasore n'inkumi babarirwa mu gisirikare bose n'abakorerabushake bazi icyo barwanira kandi bazi ko nta gusubira inyuma imbere y'umwanzi. Pakistan nayo yabonye intambara nyinshi kuva mu ntambara ya kabiri y'isi kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa 8 rero turasanga Arabia Saudite. Arabia Saudite nayo ni kimwe mu bihugu bigaragara kuri uru rutonde rw'ibihugu bifite ingabo zifite ubutwari budasanzwe, nubwo nta byinshi bivugwa ku butwari bwazo. Ku mwanya wa 9 turasanga Korea ya Ruguru. Iki gihugu nacyo nta byinshi bivugwa ku butwari bw'ingabo zacyo, gusa bizwi ku isi yose ko ari cyo gihugu cyonyine ku isi kidatinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 10 turasanga Korea y'Epfo. Korea y'Epfo nayo igaragara kuri rutonde nka kimwe mu bihugu bifite abagabo n'abagore b'intwari, ariko nacyo nta byinshi bivugwa ku butwari ndetse n'ubudahangarwa bw'ingabo za Korea y'Epfo. Ngayo nguko rero hasta la vista. Ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe ukamanuka gato kakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro, ibyegeranyo byose tuba twaguteguriye 5 kuri 5. Hasta la vista. Ciao ciao.